pokoknya gampang banget. Ayam, kentang, wortel, buncis, jamur, terus ada bawang merahnya juga. Masukin, dipotong, terus kasih air kira-kira 1 liter karena nanti masaknya kira-kira 1 jam di oven. Kasih bubuk kari, merica, olive oil dikit, kira-kira 2 sendok makan sih. Terus dikasih penyedap rasa, daun basil. Aku kasih yang kering tadi karena nggak ada yang segernya, di rumah lagi nggak ada. Udah, tinggal panasin ovennya 200 derajat, panas atas bawah, tunggu sampai lampunya nyala, sampai ovennya hangat panas ya. Nanti kalau udah lampu mati baru aku masukin, terus masak selama 1 jam. Nanti kita lihat jadinya gimana ya. Ini makanan paling gampang banget nih kalau lagi banyak kerjaan, rasanya enak, terus udah gitu gampang banget, tinggal potong-potong udah masukin ke oven. Lagi bauin apa nih? Bikin apa bang? Panas tuh. Look at me. House. Ich mache einen Ton. Okay. Was? Ich mache keinen Ton. Mana tuh? Lihatin ya, papa semua. Good. Ich meinte nicht. Ich meinte Mami mich. Lihatin mana? Schmeckt gut so. Nah, good. Keluar lagi sama abang Uni. Hai, hai, hai. Kimi. Abang. 7. Ya, oke. Steking. Genau. Ayam hari ini. Ano mali horse? Iya. What is this? Babinya. Naik. Dah open. Bismillah. Aksi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Hey. Papa, du kannst das. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Oke. Ecen.